kaNkulunkulu ethangcwele sinikeza udumo oyongcwele phinda baba ungasedluli naleli hora ngegama likaJesu siyakuphakamisa baba sikunikeza udumo ngosekwenzekile nosazokwenzeka uNkulunkulu wethu sithi mana njalo Nkosi yokuphila in Jesus name amen and amen cela simshayele izandla uNkulunkulu wethu all protocol observed bingelele namazalwane mama nobaba Apostle Bongani noma Apostle Bongani kamphambi kwenu bafundisi bonke bingelele egameni likaJesu omama obaba egameni likaJesu ngicela ukuthi siphuthume Matthew 27 ngaphambi kwenu kulendo ukuthi sifisa umhlongo egameni likaJesu Matthew 27 verse number 46 bazalwane 46 cela umqalele 45 vele sakusekudlulisa nokubathandekayo kepha kusukela ngehola lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesishiyagalombili kepha ngehora kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Ali lama sabachthani okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Thank you Jesus siyabonga bathandekayo siyabonga kakhulu uNkulunkulu into asenzile phakathi kwethu ukhona umoya ongcwele kule ndawo amen egameni likaJesu la sifunda khona sifunda in the book of Matthew bazalwane but la umebhala uMatthew ngithi yaqala ku45 bazalwane ukuze so understand kahle ubhala uletha i-evidence egameni likaJesu qala ihloko sithi uJesu esiphambanweni amen well mayibhala ke bazalwane uyadenounce noma uyachaza ukuthi lo muntu obanjwe la akufani nabanye abantu ebekesike sibabethele haleluya uMatthew ume eqala ebhala ekhombisa ukuthi lo banjiwe akafani nabantu aseke babanjwa khuluma ngokuthi umhlaba wonke waphazamiseka hlabanjwa uJesu haleluya lithi iBhayibheli kwabamnyama emhlabeni wonke kusukela ngehora lesithupha kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye amen eveza ukuthi even nemvelo ayikwazanga ukusustaina ayikwazanga ukuhlala esebanjiwe umdali wezulu nomhlaba haleluya uyaqaqisa la uMatthew ukuthi ngenkathi ebanje uJesu nayo imvelo yambatha ingubo yamasaka amen albonga igama lenkosi uyaveza ukuthi ngoba ubengasho lokho kushiwo uJesu ngezansi kodwa wenzela lofundayo ukuthi lo muntu lobanjwe la lo muntu omesiphambanweni umile akamile nje upossessa amandla athi David umebhala ku93 athi uJehova uyinkosi yamakhosi athi wembetha amandla athi ubhinqe amandla athi nomhlaba umile uqinile kungenxa yakhe kwangabanjiwe nje indoda la kwabanjwe umuntu kaNkulunkulu kwabamba indoda eyazala ibandla now ke bazalwane let's get iBhayibheli because amareason noma ukufa kaJesu empilweni zethu thina sonke ukufa kwakhe kwasikhokhela amen ukufa kaJesu thina sakhokhelwa amen sangagcina ngokukhokhelwa sakhululwa ezintweni eziningi ngifuna noma ukuthi senzosuka
reason yayo yonke lokho kwenzakalayo uthando likaNkulunkulu komuntu. Hallelujah. Isenzo esenza ukuthi uJesu angene noma alenge esiphambanweni wabanjwa uthando, ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe waze wanikela ngendodana. Hallelujah. Uthando ke lenza uJesu ukuthi athathe iposition yethu, athathe iposition yethu. Kwakuyithina okwakumele sife. Hallelujah. Kwakuyithina okwakumele sithathe indawo wayithatha. Well, uma ke bhala bazana uMeto senzosuka uveza lapha ngaphezulu ukuthi uJesu took our possession. Uveza ukuthi ngenkathi ke uPilato lesemexaminile uJesu ukuthi akanaqala, lithi iBhayibheli wamthathamisa Herod wabona Herod batholakala ukuthi this man has no fault. Now lithi ke iBhayibheli ke ngoba uPilato wasemexaminile ngembuzo yakhe because wayeprofessional ukuba ijudge. Now ke uma ke emletha usethi ke manje akhishwe uBarabbas. Uma ekhishwa uBarabbas wabekwa eduze noJesu. Ngifuna ukuveza abazana amandla epossession yethu ukuthi uJesu ngenkathi efela thina wayesusa thina kungena yena. Amen. Now lithi ke iBhayibheli ke uthi ke uPilato ke ngikhulule bani phakathi kwalabantu ababili. Lithi iBhayibheli inhloko yavungama yathi akhulula uBarabbas. Thina ngesibaba wasethi wakhulula uBarabbas. Da khona into eyenzeke emfihlakalweni. uJesu ngenkathi nje beka uBarabbas wamhlanza wamuhle wajathisa izono zakhe athi uDavid uyini umuntu ukuba umlandele kangaka. Wahlanza uBarabbas waba muhle emehlweni abantu. Thina sigcina la khona uBarabbas akadedelwe, kodwa khona hidden agenda eyenziwa uJesu emfihlakalweni. Wahlanza uBarabbas wamuhle. Inhloko yathi no, akakhululwe uBarabbas, lo abethelwe. Wangena asatha, wangena endaweni yethu, wangena la kwakumele ngene thina khona, wabanjwa uthando. Well, bazalwane, ngothando understand two things ezohlala phansi. Well, ngothando understand this thing. Kunomehluko phakathi kokuthanda nokuthandwa. Biblically ukuthanda, uma usuke uthanda uwena ohluphekayo. Wena osuke uthandwa uwena oluhlupho. Kwakwenza ngelilanga wathi uNkulunkulu Hosea, hamba ufike uthathe unkosikazi. Not just bazalwane unkosikazi but ophingayo. Ifuna uthando lukaNkulunkulu namandla kangakanani. Lithi iBhayibheli wamthatha lo wesifazane wahlala naye. Umehleli naye njalo kwakuthi umehleli naye ephuma hambe. Lithi iBhayibheli lithi ke acomplain Hosea, wathi uya complain Hosea athi ngengikwazi ukuhlala nomntu uNkulunkulu mbuyise. Athi mbuyise, hlala naye. Akwenze njalo aphinde futhi asuke. Athi uNkulunkulu mbuyise. Athi nani izweni njalo emehlweni ami. Kaphathi kwauthando sasinebahle. Asithembe igazi likaJesu uma ekhuluma ke la nawo. Lithi ke iBhayibheli wamemeza. There's a difference between ukukhuluma nokuhleba nokumemeza. Amen. Hallelujah. Uma umemeza, maybe usumemeza because ufuna ukuthi abantu beyizwe into oshoyo. And okwesibili, uma umemeza uletha a notification. Hallelujah. Well, ke bazalwane, lithi iBhayibheli wamemeza ngezwe elikhulu wathi Eli Eli, that is Hebrew. Eli Eli lama sabantana. And then ukungisho ukuthi uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami ushelana.
Ngizohlala phansi bazalwane. Ngenkathi esho njalo uJesu, into eyayenziwa Jesu ibi-reversible kithi. Ukuhlatshwa kwaJesu noma ukukhonywa kwameva kaJesu ekhanda, thina esengebandla besithuke simkhele. Ngenkathi lithi iBhayibheli uma ufunda ngaphezulu lithi wahlutshulwa ingubo, thina besimbathiswa. Ngenkathi ke khala kuleli verse ngoba uJesu labazali ushintsha igaba ezintathu. Kukhola la khona athi baba okokuqala, bese ethi uNkulunkulu wami, bese phinde ethi baba ezandleni. Haleluya. Ngenkathi ethi uNkulunkulu wami ubese veza ukuthi akasenayo uNkulunkulu, usehamba yedwa ngoba ingubo inamandla. Into yengubo umikithi. Haleluya, haleluya. Thina silibandla elembathisa ingubo. Ngizomemezela ukuthi uJesu ngenkathi ekhala wawembathiswa wena. Haleluya. Ngenkathi ushiya sasembathiswa, akubanga igazi lenkomo, akubanga isikhumba senkomo, kwadingakala imvu yengelasini ihlatshwe ibanjwe ukuze mina nawe simbathe. Amandla engubo kunezinto abangane bezenze kuwe uma bemphethe ingubo. Lithi iBhayibheli ngaphambi kuba kubanjwe uJosefa wakhonyula ingubo. Lama sabana